Hello. Sakla makan ka cero ka turin on mai lu tuklak mai akan tu lo kha on chuak ro ka center ball center zone ta ko te ka ni rol rual te ka ko in mon lo ma ro le Hello. Darbu walau ringa kon kau hoi dina lu tu. Cuan atau bahkan cua vele kan kun va lang ci bay bu ngal tu. Kan cua rual cia kan. Itu kan setlang vet dia. Ang tiya pavilion man sa min kalak min fokas get ko kan dia sa Pale buat suwa lu tau ka kan lo tu ka ro ro le asira kan to nu ro le thei bia lo Baik kita le.
thì đó sự chú không xóa mua là vội quạt sạch chiếm tu ra được câu nào anh được xây đó anh ya còn đúng xin còn ai cái nào làm được cái gì đó ta càng xóa quần làm thì anh đây cái chuyện này bị quần làm thì đó anh cái việc chú ông sẽ xóa which literally means dance of the desks. It is a dance usually performed in the ceremony called Huang Tuan. In order to claim a distinguished place in the society and to have a place in paradise or Pialran, one has to attain the coveted title of Huang Tuan. There are two ways of attaining this title. Firstly, one should attain the title by providing one's battle in war or in hunting by killing many animals, which should include animals like donkeys, deer, wild boar, hare, etc. Secondly, you also get the title of Kanswa by performing various ceremonies which included offering several community feasts and dances.
เลยก็ตาหมูนมสวมโซ่แล้ไปตุนกระเด็นเบคีควรลำดีดิมันเสียงควันทั้งส่วนตัวควรซอยแต่ละอันที่สองเนี่ยตายอันนั้นนี่อันที่สองเนี่ยอันนี้ก็ที่ในเชื่อมคนดุมสิอันนั้นบางลูกบางสิ่งนั่นเอาไล่ปิดฝาใต้ละเอาวีโคเทียมรวยวีเนี่ยเราวีจะกินที่ทั้งส่วนตัวครับลางอภัยต่อไปจีนว่าอันนี้จะบอกส่วนที่ช่วยจะดึงใจยานลาเพียนผมเสริลเล็กกับกันนี่Avahan hudom le met be wai me sa headquarters cultural troupe de in zunga kan lo me van lam thiam dom tak em o makina kan guest artist kha ronin lardona rin dan kha kan nei sai em ni sina aha sak ka soi khan tunge kan rin deu